Moj utisak prvog samostalnog leta na MiG-21 je bio jedan osjećaj ispunjenja i dosezanja jednog dugo priželjkivanog sna i dugo priželjkivanog događaja. Sam povratak nakon leta, nakon zaustavljanja motora, nakon gašenja svih prekidača, nakon otvaranja kabine i pogled prema stranici gdje su kolege iz eskadrile svi do jednog bili tamo, nakon toga silazak s aviona, čestitke, jednostavno jedan osjećaj ponosa što sam učinio, što sam postigao, ponosa da mogu biti u stvari jedan dio tima, jedan dio elitne postrojbe i da mogu krenuti dalje prema putu da postanem borbeni pilot Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Laširanje na MiG-21 to je jedan mali vrh planine na koji se popnete, a ispod tog vrha je čitav jedan uspon, mjesec dana učenja, znojenja, letenja na dvosjedu, truda, zalaganja i onda kad dođe taj zadnji kontrolni let, kako ispitivač kaže da možete ići, osjećate jednu ogromnu nagradu. Za posao vojnog pilota jednostavno pristupate jednom posebnom društvu odabranih ljudi čiji život postaje neizmjerno uzbudljiv, neizmjerno interesantan i to je odluka koju nikada nećete požaliti. Biti vojni pilot to je sigurno najbolje zanimanje na svijetu. Da se 100 puta ponovo rodi, 100 puta bi ponovo bio vojni pilot i borbeni pilot.